January ni nga sang ni som ni panga chol ni ania bazar thlir tu te chibai ule Israel thona sipai Israel Air Force te chuan mi pui hriata an puan zar du ngai lo Israel commando te che na turu tak mai chuan puang ta a Israel sipai tha commando za som ni rolin Syria ram chunga Iran puina missile siam na mun puian lu chua chungchanga inom zet mai hi channel danga point lo ngai tha to mai theya hun kal hret to ma se bazar chung kota nin soi ve shim shim te ang Israel commando ten Iran puina manga missile siam na Hezbollah helpol ten Israel donanan man turan pek le thin missile siam na mun puian valu chua hun hi nikum September ni ria dai to khania IAF te chon karma sa ni ngani khan khovel hriata an puang zar chawani he missile siam na mun pui hi Syria ram khothlang lam masiaf bial omania helai mun himhing ran pa po an vu lem lawa deep layer ti in an soimaya he mun valu chua man lak na hi Israel sipai te chuan operation many ways ti in an vuani Israel sipai ho tu te chuan he deep layer mun hi Iran puina missile siam na mun Lebanon na Hezbollah fir fiak pol ten hena pek tur le Syria rama president pai thak tak asata sipai te man tur missile siam na mun ni inan soya mi puite le khovel ram dang te poin an mu mai theilo tura amun po hi biru tak an thana wangin Israel sipai commando ten an valu chua thei hi mi ten he operation an ngai sang na chanania he mun lu chuana hian Israel sipai zinga thi anam lo mai ni lovin hliam tuar po anam lo antia chu dang lam na ani bok ome IAF te soidanin deep layer hi Iran puina in kumsang ni som pasari tangkhan an siam trana kumsang ni som pasari khan Israel hian Syria ram chimlam Jamaria khwa Scientific Studies and Research Center CERS mun an bom chiama CERS hi rocket engine siam na mun ania Israel sipai ten an bom hnu hian deep layer an ti mai lei noya missile siam na mun hian ro manta ni in an soya kumsang ni som ni pakhata chon he deep layer hi missile siam theina turin an peifel man an tia tlang noi leichung meter som sari tanga za som thum zeta thuka he deep layer hi omani deep layer hi Iran ho hian an ti mai lo hlea sakor ke pian mang ang dewin in an sa a he lei noi in hian kongka pui pathum na in pakhat chu thil siam na man tur man ro sang phur lu na tur ania panina chu missile siam to sa lak chona tur ni in pakhat chu helai hmunan thok mihring tele an mamo thil sang lak lu na tur ani thung helai hno ina hian thil siam na tur pindan production room so paruk lai omin hengzinga langsar zual te chu rocket fuel mixer room te missile bur kan ti don nge missile thei te po ti theng chu hemi siam na tur pindan tele rong ka na tur pindan te ania IDF te chon he deep layer hmuna hian kum khat chungin missile za tanga za thum vel an siam chuak theini nan chuta an missile siam te hi kem za thum vel kap phani antibok he deep layer facility hi Israel ram ri tanga kem za ni vel hla Syria ram tuipuya tanga kem somli panga vel hla lei hnuaya a oma lei hnoi thuk taka omani wangin pon lama tangin Israel chonan bom che theilawa a omna hmuna zira wangin helai hmuna tanga an siam chu missile te hi Hezbollah te chon Syria le Lebanon in rina la ya tangin olsam takin an lalut thayani Israel sipai te hian kum engemaw zat chung chu he missile siam na mun hin lo en thla to a man mo wak lo waro man na siam tumin ngun takin an en thla a chuti lai chon kum sang ni som ni pathum October thla a Hamas howin Israel an bei thuta Israel chon Hamas le Hezbollah ba ka Iran pui helpol dangte adawangai ta a chutiangan in beina chuan Iran pui fir fiak pol te hian helai hmuna missile siam te hi Israel beina an mangtang kai nge yani ti an hriat chian tak zel box sia wangin Israel sipai zinga Israel rampon an beidu te beidura thiam na big nei Israel sipai tha saldak unit tele ral beile mi chan chualam thiam big unit 669 an ti te chu deep layer beitur hian ruat anita a anni hian thani chung zet he mun beidan tur hi ruam han nan siama an valu chu dan turte an ruam han na pakhata hlo cham pala ti dan tur dangte sipai lo thei ang bera che dan turte an duang ta ni deep layer be hunata na September ni riat kheran thangpo hian chan thata ka neya du thu sama khuwa that hun turte Syria sipai te che tat dan turte chu ngun takin an ngai to lok veka
hetiang tur hian Israel an thatu te chuan engkim man lo zir chiang vek ani September ni ria da lo thlenga Saldak Commando Zale Unit 669 Medics somni te chu transport helicopter lian CH-53 Yasuran ti mai pali mangin an thlok chuak ta an hnung chia AH-64 attack helicopter ina zuya Borua ka lo ti boy thei tur veng turin jet fighter somni pakhatin an zuya man role mamo thil sang sang phur tu tur thlona som pali zet le drone panga te chon heng commando te hi an zui ve boka an thok rip hle ani ti chon Syria sipai te radarin an mu mai lo nan Mediterranean tuipui thlo khumin Syria ram an panta ni Syria ram chin an lu chia chuan helicopter te hi hniam thei to pan thloka helai mun masif bial hi Syria ram khopui Damascus ti lawa chuan air defense manga ven na satberan ni wangin an film khur hlea commando ten deep layer mun an pan mek lai hian jet fighter te chuan Syria ram mun dang an lo bom thunga hei hi Syria sipai ten masif bial laman ngai saklo nan an ril rulak pen nana anti ani Saldak commando te chu deep layer lu na bulan truma anom na tura ruat loka anin sem dar ngal sang sanga chuti lai chuan unit 669 sipai te chu helicopter mangin an chung loka an lo duty atu langin sipai hliam an omani polo en kol ngal zel thei turin an lo in ring renga drone mangin helai bial hi ngun takin an en thareng bokani commando te chuan olsam takin a hung na bang chu an lut thei maya mase kong ka pui ti chiat chu thil ol samani lo khol manga thil rit choina forklift te mangin kong khar pui chun ti chia achunga an lut ta deep layer facility chunga chuan commando te chu lutin an lo zir lok to angin an bom ken te chu mun sang sanga an kam kwal ta zung zunga an bom kam te hi kesi zathum vel zet atlinga helai mun athil siam chuana tura mun poimo laya an kam kwal ani an duna taka bom an kam fel hnu chuan commando te chu chuakin helicopter a chongin an zawai an him ti an hriat chian hnuwa mun him chin atangin an bom kam te chu an ti puak ta ni an bom kam han puak ta chu puak thei ton khat zeta rit puak ang mai ani an tia le hor dur dura ling hing te naw ni ringote an ti Israel commando te malang na wang hian deep layer facility veng tu Syria sipai som thum vel zet chu an thi ni in IDF te chuan an soya mase Syrian media lam chuan mi som pali an thia somli pathumin hliam an tuar ni in an soithung Israel commando te hian helai mun beinan hian darkar thum an mangtling lo deuh hret ani Myanmar sipai te chuan British opna tanga an rama zalian kum som sari pasari na lobnan mitang sanga zariat somruk pali an chu adona hengzinga hian ramdang mi za somriat an tel Myanmar ram state media nan tarlan danin heng tanin atang te hi mishingin a mishing puite laka thatna lan tir dan turan ye wangle zangna domna turin chua ani don an tia heng mitang chu baka hian dam chunga tang tur te tan hun tur po kumsom panga in po niamani ang ti Myanmar TV chon an puang bok hetianga tang chu tur te hi engwanga man nge an nia tu te nge an nia foreigner te po khoiram mi nge an ni puan chian ani lova engtin nge ram dang mi te hian rama thon an niang ti te po puan chian ani chuang lova Associated Press chon ram dang mi chu tur zinga hian nikum November tha Thailand sanghaman tu mi pali Myanmar Navy ten Andaman Sea an sanghaman na long nenan man ten telarin om thu an soya Thailand Prime Minister po in an sanghaman tu te hi Myanmar Independence Day a chuan chu azalen an ni abei sei thu alo sei bokani Myanmar ram hian an ram Independence Day le Buddhist Festival a zeltang tamtak an lo chu to thina nikum January nili Myanmar Independence Day po khan zeltang sangko chuang an lo chu to a kumsak ni somni pakhat po khan hetiang hian an lo ti to bok ani Myanmar sipai ro rel na hnuaya tanin tang mek zinga hian a lang sarber chu anram Prime Minister hlui Nobel Peace Prize po lo dong to Aung San Suu Kyi ania ani hi kumsom sari pakomi ni to in kumsom ni pasari chung tang turati ani nimin khan Myanmar ram hian nei pido a Independence Day ro pui takin an loma sipai sarkar mi poimo zanga chuang an pungkhoma hetila hian an ho tu pa ber Senior General Min Aung Hlaing ro atel velova Min Aung Hlaing a thu cha hi Deputy Prime Minister le Army General nilai So Win chuan a chiar chuak ani Min Aung Hlaing hian a thu cha hian chibing sang kumli chung zet Myanmar sipai beitu te chuan ral thuam da
mon na hnuaya politics kalphung pa ngaya inrem na zong turin a soma mi puiro rel na mga thantin te sipai chak na mga paithatu minong lang hian ama apoi na zom thailo ti turin midang a phut ani ber mai nimin lama chanchin thar sang sang toite te inin soi chun zom te ang nimin a khovel news lian te tarlan lang sar tak chu khovela mishing dam lai upa ber ni mek japan nu thi thuani japan nu kumza som paruka upa tomiko ituka chu kumhlui December ni somni pakwa khan Asia Hyogo Prefecture Japan ramlai lia kher home athia hemi chanchin hi nimin khan khovel news lian ten an puangzar ve chiani ituka hi kumsang kha zakwa le pariat me ni somni pathuma piang khania ni kumagas tha kumza som pasari mi khatilaya khovela mishing dam lai upa ber ni lai Spain nu Maria Brania sathi nu khan ituka hi khovela mishing upa bera puan ngalania ani po thi vele tani ituka hi Osaka khopuya piangin high school kalai jon volleyball player an di thina tlanglon tu mai ni in fit sing khale somruk pani zeta sang mount ontake po voi ni lon chuakania kumsom ni mi ani in pasala neya fanule fapa pani veve neya apasal chon sangha zakwa somsari pakwa khana thi san to ani ituka thita ka hian ituka aya ni somparuk chawana upang kumza somparuk mi ni ve tho Brazil rama Roman Catholic nan ina kana baro Lucas chu tuna khovela mishing dam reiber ani tani tunla hian China rama COVID-19 ang deu shilhawom takaleng meka khovela darle vak mayang ti hlawom ni in social media lama kanin soi thaile meka hemi chungchang hi mi puiten kan hriat chian ngai hle ome nimin khan India ram shi sel na lama ho tu dele mi poimo te chu Delhi a an thu khoma China rama hritlang khosik nat na leng mek human metapneumovirus HMPV chungchang hian soi howa Directorate General of Health Services DGHS kai hruaina hnoya he meeting hi nei ni in World Health Organization Disaster Management Cell Integrated Disease Surveillance Program National Center for Disease Control Indian Council of Medical Research Emergency Medical Relief Division le India ram damdo in liana ho tu ten tela China ram shripui leng anga soi hi kumtin thasik laya leng thin HMPV influenza virus chikhatania lauthon tu le chi aina tur omlo antia India ram damdo in liana po HMPV wanga en kolan pun lo thu an soya India chu kumtin thasik laya hetlang hrileng thin pa ngai lo do le tur hiana in bo sai thalhe ani antibok US State Department chon ni kumogas thakhan Israel chural thuam chi sang sang dollar tu le ding on somni man hu zeta pe a tuna hian dollar tu le ding on riat man peturin ro man nan siam le meka Congress a hemi chungchang hian hriat tir to a House le Senate Committee nan pompui chuan Israel hna tlanpui na hi pe ka ni ang alandana chuan House le Senate Committee hian an pompui nge yarin om US President kalchuak tur Joe Biden chuan America rama civil mi te choi moina sang ber Presidential Medal of Freedom chu mi sompakon hena pechuak don ti puan chian ani ta a he choi moina dong tur zinga hian Argentina football star Lionel Messi po atel White House thu choina tarlan danin Presidential Medal of Freedom hi kumliam ta chunga US le khovel pum huwa pa mishing te tana thil tha thlen tu mi thatak tak sompakon hena pe kan ni dona pek tur zinga hian Vogue editor Dem Ana Wintour te U2 frontman Bono te US Secretary of State Louis Hillary Clinton te lemchan thiam Denzel Washington le Michael J Fox te footballer Lionel Messi te basketball star Ervin Magic Johnson te fashion designer Ralph Lauren te antelani he choi moina hi voin hian White House a abi ka hun mangin President Biden hian a sem don ani bazari lo thira wangin kan lome